Okay, hello guys, welcome back to my YouTube channel, Trabong Good Life. So, non ke Karbi YouTubers ta do piklo subscriber ki ong atum stame dolo. Lapen ke content ki create may pik atum stame dolo. Lasi pinangan Karbi YouTubers tumhan neli stame subscribe dolo lapen ke video upload putan neli stame langdon pik. Lasi pinyavyo ke top 10 ni favorite ni ning kedok YouTubers amensi nang than ponpo. Firstly, lawang so video ke based on higher subscriber like kelang kali based on their performance and creative. Aprang si top 10 pes ni nampang cheng ponpo top 10 lo men kido lake kumalo milmili teronpi. So if you watch her YouTube channel, you will find lots of different categories. Currently she has gained 43.8k subscriber. Oof, wow. So everyone please do visit her YouTube channel milmili teronpi. So next top 9 lake kumalo toputha. Laso YouTuber ke lake RJ me pick Lapen aning do gang pick Lapen ke actress. Okay, akul man nang thandat po lake wrong par pick. So chini lo bang tum kumalo lake none other than Lily wrong par pick. So Laso YouTube channel long nening kitok bang ke camera quality me pick Lapen lam ka ninje bang ke kethek pick an. Lasi do visit her YouTube channel. She has gained 24.1k subscriber. So do visit her YouTube channel. Oh non ke lake top 8 lake family vlog siki claim. So family polam ninje te penge na tum same chini hoy do phobon kumalo lake Nixic family lake family vlog siki claim alang tum chinghon pik hem sita lasi kilang don same ining arong o inek don hing titi anpin alang tum 27.4k subscriber an playing elo. Okay, non man ke top 7 chini man tum naning matha tengmen kumalo tha Sitame lake dance na tupen ki kan thek pick RJ sitame me pick expression tuke uff wow puthai si avelo chini manang tum kumalo chini nelo bonang tum lake sia bong rumpi nane tumyo si avideo check dam luputan te vlogs tapen dance ki claim sitame main ke dance na si ke ong ki kan step to the me pick an she has got 32.7k subscriber on ke top 6 nongnam kachi thang klong bang laki Laso beat a music pe nanai tum chini ta hypo kumala lake Rajiv Inglang show Rajiv Inglang a video yon sina tum langnam luputan te interesting pick prank lapen ke short video si ki claim editing mang te uff excellent no perfect. He has got currently 18k subscriber. Okay, non man ke top 5 kuman mat phano ni top 5 favorite YouTubers ka select kya. So let's see. So according to me top 5 my favorite YouTubers lake RJ me o Lapen chingsam jin Lapen ke innocent o Lapen ke currently she has gained 9.4k subscriber lake Lasi hansepi a vlogs ke claim mang da soft simple o mat chingsam jin nasi kelang tame ning sam pick an lam kaning je has tame chingsam jin ma lang me pick Lapen ke as well camera quality sabe me pick an. So top 5 lake Lasi hansepi non ke top 4 aning dog bang do pick content creator bang ke me pick an Lapen ke Karbi long puthe tang te thang derlo ko malol ansit an pin ke so lake kumalo Rublin's diary video creator content creator pen Karbi long ke Rublin's diary hello ki pang cheng pa prank neli matha teng te alang non lake 80.3k subscriber an playing alo. So nasi Karbi long thang delo. Okay, non man ke top 3 take pick funny o Lapen ke Karbi long thang delo lang phan seme Lapen ke kachong buta thang lang phan ge pen ke 70k subscribers me ke playing po to amen putha nang tu kumalo nang tu matha teng te lake tisopi entertain pang nek tek pick di maduta chiri lam phan ke Lapen ke aning dog bang do pick athe video kipi mesen sen lasi alang lo top 3 lo neli favorite ke tisopi entertain. Okay, non bang ke number 2 Karbi long amuni aning alo kido vera YouTubers lo ke usumart wanda chini Lapen ke kipang nek ki pache lai hin same thek pick an kumalo lake mukrang beke lam kaning jis tame thek pick Lapen ke pachilai same thek pick alang lon lake 93k subscriber ping alo non 7k lo tangte 100k subscriber lo silver button ke long lo so
alang lahenlo number 2 neli favorite youtubers ke Lasi mukrang big ad lahenlo. Okay, non bangke top 1 Karbi anglong omunit ke maduta ning do bandol lophan ke ne ningje dete cholobo maduta chini roke taksi top 1 lake Jenu vlogs aning kidok Lapen supporters do pick 108k subscriber playing alone so kumalo ning do bang update pola ke alang si Karbi anglong omunit han ke ki pangcheng pon ki japon banglo Jenu vlogs Lasi maduta ning doglo ne seme ning doglo so ning kidok channel la ke la an be kelang la top 10 be kali seme da bang ke top 10 ning kidok na fansin ni tham cholos seme ning kidok kapre dolan light aborlang ne Christian teron fr Karbi Lapen ke kapre a song to hola hype kupipiri has me dopik deboteron na tume dopik ning kidok channel seme la da bang ke top 10 fansin ni range tham cholos seme kapre a youtube seme neli ning dog o Lapen live dom pipi khal tum channel seme Lapen ke da bang ke nili only individual hansi tham cholo la team pen phan bang ke pangbar pon bidalo so pinya video ke la ansi kang ton polo nani tumhan isi alam the dolang lage nili channel krabong ke live ke ana top la mangsi dodum po top 1 mama te top 10 long mama te top 10 pe da avder ma top 0 ma la sina tum comment so male nan than pon so pinya video ke la ansi kang ton polo thank you so much bye bye kadom